Биздин өнөктөш Чинзано тест атымы. Жалал-Абад шаары боюнча эң мыкты бургерлер жана пиццалар бизде гана. Men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger, men dostlarım Pablo, men dostlarım Banger. Ekiden çıkıp koçu tarapka, dostlar kelip tıldı taraptan çöp aratam. Çaldım baldarga men katıp baraktap. Kelip kaldı dost, kelçi dost barıp birge boz. Menin canında toz, durup beri toz. Echkimden kork boz, üzünceli boz. Ünüktü big sos. Teli çaktım yalantık. Kandaysiz? Atınız kim? Sizin? Siz bizikinde yaşaysınız. Ne var? Ayım nege? Ne sizin uyunuz yok bu? Var. Anda uyunuzga barbaysız bu? Uyumda hiç kim yok da otur. Anda mine sizin apanızdağı atanızdağı yok bu? Sizi jalko desem, siz ilaqtağı turbaysız bu? Söz zaten sen etmek. Siz ilaq turmay, telefonunuz çıqlap turunca. Ne de bu? Jalko, ilaq. Apa, ata sizi sağındım. Baygemle taşlap gitti beni. Yürü de aldık. Telefon çalsa albaysan ben bu çocuğu da çoğal atsana. Abi boy çaldın bile sen. Sen içine koybaysan da tutuyorlar. Kalan ne var da? Bilet hazır. Qanchadan Marlene Azamat noldu bilmetken. Oğa, ayağı izleri güçlü olup gitti.
Marlen'in ordu bilmedik. Ne olsa da suygunum da. Ава сүйгөн не oldu? Еш нәрсе. Как будто сүйгөнүң талаштыкына деп каласың го. Жашынан сүйлөдүм мен. Кыздар, балдар, Азамат камалып кетти. Карындашым болсо эжекке карап атат. Бизде акча чогултуп жардам бербейлиби? Ава балдарыңыздар. Жаңылай негиз туура айтып атат. Бизде акча чогултуп берели. Башкалар да келсе айтайлы. Кошулам мен да. Эжекке деле жалгыз. Ага да кыйын болуп керек. Эжеке да бирок мага десе өзү карап атат. Ушундай жакшы эжекебиз бар экенин билбей жүрүппүз, а? Келгиле анда балдар кыздар. Болушунча чыгара берели. Макул. Негиз менин кечирип коебу. 300 сом бар, бирок 200 сом элерим. 100 сомдун өзүмө калыш керек. Sen çıkarbaysın mı? Чыгарса чыгарам. Болгон ушул бу. Мен Клара каран жакшымын да. Не? Кандайча сен жакшысың? Сен 10 сом берип атасың, мен 200 сом берип атам. Клара, сенде 300 сом акчаң бар, аны дагы 200 сом бердим. Менде целый 10 сом бар, барын бердим. Азыр эми үйгө мен жүрө кетем. Берсең да жакпайсың адамдар. Кара, ушуга да көңүл бурасың бы? Билесиң го буну? Кандайсыңар? Антон, кайтасың? Сүйлөгүлөнөм, не жаап туруп атат. Сезимге акча жыйнатасыз, сен да чыгарасыңбы? Барыңар тең бердиңерби? Ооба, бердик баары. Баары беришти. Макул, мен да берем. Именно ушу көбүрөөк берди. Канча берди бул өзү? 10 000. Болгон ошонун үчүнө жок. Ошондо 100 сомбу? Ойлосок, 10 000ден 3 0 алып атса, 100 сом болмок белет. 10 сом деген ушунда. Ооба, 10 сом эле берди. Айланайын, 10 сом бергенин уялбайсыңбы? Жок дегенде 50 сом же 100 сом берчи. Мен эмес, мына Клараны айтчы. 300 сом туруп болгон 200 сом бердим. Мен болгон акчам барын бердим го. Дагы эмне өзүм сатып берейинби? Сен айткандай эжекени жакшы окуучусуң го айткандай. 10 000ден 3 0 да албай калдыңбы? Айтпаса. Сен сөз табасыңбы? Эми карантин болуп калып, ушундай болуп калды. Мектепке көптөн барбастан. Ооба сага. Кошунан 200 да карантинге шылта береме? Жакшы эми карантин болуп калды. Ар нерсени сүйлөй бербегиле, баскыла кеттик. Ким айтат? Түштү, эле. Сүйлөсү да, сен сүйлөчү. Алып кал о жарым. Жолга болгон жетес. Болгон бердим. Алып кал. Чындап эле болду эми кетсең. Сен өзүң барып койсуң да. Шуга кеттик. Сен да албай, чапы жол берди. Ой, кызым. Каччы. Ойдун устасын. Дагы держит, калып жемди. От. Починкеси как починке? Biz çıkarımız уже. От. Açıkta başkan bilmezsin be. Жок дегенде жолдо жөнгөт беречи. Булай. О, мен акам келип калып, көчмөй бес батын айлыгы. Haydi kardeşim. Ya давай, kom.
Бекер болсо лом жөнтөйт го. Бул дагы жетип алсын эмне? Айтасыңбы? Лешке, акыркы жолу сурап атам, айтасыңбы? Бул бычакты көрдүң да, кичинекей экенин. Кандай эле? Майли. Айтасыңбы, айтпайсыңбы? Айтасыңбы? Эу. Айтпайсыңбы? Айт. Шеф келгенче тибей тур дебедим беле. Азыр мен айттырам, шеп келгичекти. Кайта оозун чечип албайсыңбы? Оозун чечпесең кантип айтат ал? Тура эле. Скош алсаңар айтамын, радио алдыңар го. Алмай? Eşik var durayım. Anne olsun. Nasıl? Toka neden yok? Geldir. Teşik düşse eşikten gelesin dayı. Ya anan teşikten geleyim mi? Жаман акылуу болор бечи. İtak akıldı mı? Акылдуусуңбу? 5 жерде 5'in канча? Айтчы. 25. Mayli. 20'ны 20'ga koysa kança? 400. Mayli. 20'ны 25'ke koyç. 500. Kantip tattın? Dostum. 20'ны 5'ke koysa 50. Hı? Kalganı 450 болады. Algı 50'ni koysa 500 болады. Короче, кеттік бас. Что-то аза камалгандан бери мектептин авторитети түшүп кетти. Ошо эми мектепти биз карайбыз эми биял. Özüm götürün mekteптин авторитетин. Sen götөрөсүң мектептин авторитетин. Men олимпиадаларга катышам го. Кандай олимпиада? Шахмат ойнам. Койчу, аяктан айтпайм. Короче, 11'ler azayıp kaldı hoca. Azal yok, marlen yok. Mallar çögeleç gerek baldan tuzlaç. Buga чейин кылган өчтөк алыш керек эми. Туура айтасың. Азыр алардын балдары аз. Азыр убакыттан пайдаланып калыш керек. Бизден керексизден бирөөсүнө бар сайыл, калган бизге кой. Балдар, ошондо мен алардын бирөөсүнө барып сайылсам, калган силерге койсом, силер барбай койсоңор эмне болот анан? Ошондо эмне сен бизге ишенбей атасыңбы? Жакын досторго ишенбей атасың. Шунча жыл чогуу жүрүп, эмне бизге ишенбей атасың? Тамаша досум. Силер айга шарт менен чыгып келсеңер да ишенем. Кая анчалыкка барбайсың? Тамаша балдар ага. Тамашаларды айтып койдум. Сүйлөштүң андай? Сүйлөштүм. Алло. Макул эже азыр барып калам. Макул. Сезим, жакшы отурасыңбы? Дарыларың ичтиңби? Ооба. Кыйналбадыңбы? Ооба, баары жакшы, кыйналган деле жокмун. Сизге бир сөз айтайын деген болчумун. Ал кандай сөз? Айта бер. Жумуш таптым, жумушка кирейин деп жатам. Кандай жумуш? Сага эмне бирдеме жетпей атабы? Жок, баары жакшы эле. Жөн гана сиздерге жүк болгум келбей жатат. Сен бизге эч кандай оорчулук келтирген жоксуң. Сен үйдө эле отур. Жумушуң деле оор болсо керек.
Жок, анын кыйынчылыгы деле жок. Салондо эле бир жерде отуруп иштеймин. Салондо? Сен аны кайдан үйрөнгөнсүң? Мен мурунда курстарга барат болчумун. Байкем экөөбүз иштейт болчук. Эмне? Байкең да салондо иштегенби? Жок. Мен салондо иштейм, Байкем башка иште иштейт. Болгону биз экөөбүздүн жумушта иштейбиз деп айткым келди эле. Ошо. Балдардын салондо иштеген такыр көрбөдүм эле. Макул анда. Иштесең иштеп көр. Бирок убагында тамагыңды ич, дарыларыңды ичип иштегин. Мейли, сиз сарсына болбоңуз. Мен тамагымды убагында ичем, дарымды убагында ичем. И баса. Агаң барып көрүп койбойсуңбу? Айыпкер Курманбеков Азамат, сизге акыркы сөз берилет. Мен күнөмдү мойнума алам. Мен андай агам жок. Сен эмне деп жатасың? Байкең жөнүндө сен андай жаман ойлобогуну. Сен үчүн ал эмнелерди гана кылбады? Ал мен үчүн эч нерсе кылган жок. Жөн гана адам өлтүрүп камакка кирип кетти. Мейлиңиз Айнур эже. Мен андай жумушка барайын. Сезим. Мындан ары Айнура эже дебей апа дечи. Мен сага өз апаңдай эле болоюн. Сен мага өз кызымдай болуп калдың. Мындан ары апа деген. Кел кой. Точно жерге түстү эле. Карайынчы. Сен кантемем? Акча жок, кантип кетем үйгө? Çoğunuz. Akçanız şık oldu. Bu sizge. Bu men emge tavap bergenim için, rahmat. İyi naglый. Козел. Ama. Torpok. Жақшылық қылса да жақпайды адамдарға. Бар жоғалчы. Не. Gel. Жақсың ба? Қандай гел алдың? Жақсы. Жүр үйге кел. Қандайсың? Жақсы отырамын. Өзіңде не жалыңан аз? Ошо жаңы салонга отурган үчүн. Ага, жакшы го, чалсам албадың. Бир иштермен жүрөт элем. Кир. Мурдагыдай эле жасап берейинби сизге? Ооба, мурдагыдай эле жасайсың. Сезим, сен өйдө көтөрүлүп турчу, мен азыр ийнимди карап келейин, а? Ала. Жакшы, өзүң кандайсың? Нерв болбойчу, үйдүн аткан болчу, укпай калыпмын. Çalганды алсаң, мен келдим үй жаңа. Неге келдиң? Обат менен сүйлөшкөн.
Біліп қалбасы болды әзір. Видео ал. Әзір. Айтам. Омат! Башқа тұрған уақытың болды. Рахмат. Çoğul рахмат, Бүтіп қалбадың ба? Жоқ, бар көрсетеміз. Бірде сағайттым әлі ғой, жігітімеші. Аша бел алып тұрый ба? Сіз ішінде өлі сүйсе керек. Мен жашы көрөт да. Үйдөгүлөргө айтыш керек болот эт. Ошо үйдөгүлөргө айтканын келди окшойт сүйлөшкөнү. Омат эко аз сүйлөшсө керек. Омат деген ким? Ал мен иним да. Ay, Омат çıktı o. Ne de başsam eken ha? Uygun meçesi. Боря, братан, gelin. Gelin. Assalamualaikum. Tinchlik mı? Gelip qolsiz sizga. Jelli sağa geldim. Ha. Ma'qulmi? Juring, o'tiraver. Tinchlik mı? Bratан? O, tinchlik. Ne söyleshendinizlar? Qanaqa do'sting aytib qo'ying dedimmi? Qaysi do'stim jonda? Qaydiyu? O, qaydi jönünde. Ha, ne söyleshendinizlar? Qaydi jönünde? İnim, senin hazır kanın su yok. Sen özün geleceğin, özün balta çaval var. Sen жақшы balasın hazır. Sen okuşun gerek. Oldu, bratан. Ben sizi de düşündüm. Başka hiç nerse aytmanız gelmeyeli? Boldu. Şunun aytqаны келгем сага. Келіңіз. Ой, Омат, қонақ үйге алып кірбейсің бе? Бұл жерге отырғыз албай. Тым бойлы бізге бір туғандай олып қалды ғой, бір туған әкеңдей олып қалды. Уят емес пе? Бұл жақ отырғыз алған. Жүріңіз, çay içelim. Qo'y çayga rahmat. Жүріңіз. Ой, үйге кіріп çay пай ішіп кетіп жүріп толы. Барайын. Ушуну айтайын дегенсиз бе? Үйге кіріп çay içip алсақ та болот эле. Ооба, ушуну айтайын дегем. Мен курсагым ток. Үйгө орайын иштерим бар. Омат, жана телефонуңа звонок келип аткан болчу. Кирип жооп берип койбойсуң ба? Боря байкен мен өзүм узатып коем. Мейли сонда. Эжем сиз узатып коет. Мен кирейин, э? Омат жақсы бала. Ооба да, Омат добрый да. Омат экономияны сүйлөшкөр. Өзүбүздүн иштери бар, ошону сүйлөштүк. Мейдан мен кетейин. Качан айтасың? Буга келгенде айтам. Эркексиң бир тарак айтпайсың, бу убакыт өткүзөрдөй. Буга келгенде айтам өзүм. Болуп турам да жакшы бар. Келса. Dostum, ой, ұқпай қалыптың.
Мейлі, хорошо отыралы. Қачан отыралы? Мейлі, мен үйімде отырасыз. Шашлық қылып, не қылып. Все, достым, ертең çalışабыз, Давай. Торпок? Козел. Яқтан не қылып жүресің? 100 сом қалғаны келдің бе? 100 сом саға эле буйрусун. Саған, өзің өле бұйырсын, мен сен 100 сомға зар емесін. Козел, қыздармен Торпок, мен саған ақшаны қайтарып берейін де отам. Қой отсаң, атың кім біле? Торпок деймін, атың кім өзі? Козел, бар жоғылшы. Сілерді өзі жақшылықтайын жашып, торпок қой отыр, ақшаны қайтарып берейін, аме? Өзің торпок. Болден тарым ба. Атың кім өзі? Бар жоғылшы. Өзің торпок, бар жоғылшы. Не oldu? Өзің торпок. Мен сен ақшаны қайтарып берейін де отам. Қайтарып айлы ғой, керегі жоқ маған. Айланайын. Мол ақшаға тарым атпайсың, мен? Керек емес, бұл ақшаны алыр емес. Ошонда мен болбогондо, мен болбогондо. Ыргытпа буну. Сен 600 сомун жоготмоксуң, жинди. Мына кичине. Мен, алчы. Мага керек эмес сенин акчаң. Ошо тарым атсаң. Өзің эле албайсың менин акчаны. Жол керек, бер тарап кетип калчы. Өлүм кетпей тар. Ne oldu? Ekongor uruşup atasыңар. Тынччылыкпы? Тынччылык эле. Ой, силер бири-бириңерди тааныйсыңарбы? Таныбайм, танығым да келбейт. Кой, айтпе, ал менин бир тууган иңим да. Ушул сиздин иңиңизби, Омат деген ушулбу? Ооба, ушул. Кечирип коюңуз. Эчтеке эмес, сен буга эч капа болбо. Бул ушундай тамашакөй үйдүн эркек баласы. Макул, мен анда барайын. Буларды тааныштырып койушум керек экен, жакшылап тааныштырып. Опа, идея. Мен досторум Пабло, мен досторум Бенгер, мен досторум Пабло, мен досторум Бенгер, мен досторум Пабло, men dostlarım Bengir, men dostlarım Pablo, men dostlarım Bengir, Ekiden çıkıp koçu tarapka, dostlar kelip tıldı taraptan, çöp aratam, çaldım baldarga men katıp barakta, kelip kaldı dost, kelçi dost, barıp